बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे साननो गोनां खौरां सानै फोरोंगिरि आरो फरायसालिनि मोनसे साननो गोनां खौरां सानै सरकारि फोरोंगिरिया फुंनि 10 बाजियाव फरायसालियाव फैनानै 12 बाजिसोआवनो फरायसालिखौ बन्द खालामनानै न'आव थांफिनो। बेबायदिनो दिनै जनाय मुंखर सेलेक 1 नं जियादल गुदि फरायसालियाव मोनसे सोमोनांथाव थासारि जानानै फैदों। फरायसालियाव फरायसाफोरा फरायनो फैयो, नाथाय सासेबो फोरोंगिरि सम मथे नुजाथि फैया। जाय समाव फरायसालियाव मोजां सोलोंथाइनि थाखाय सरकारा बिथोन होदों, बे समावनो बे फरायसालियाव सासेबो फोरोंगिरि नुजाथि फैया। सानाव 3-4 घन्टा नेनानै फोरोंगिरिखौ मोनायाव फिन न'सिम गिदिंफिननानै थांफिननाङो। 1 नं जियादल गुदि फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरा। बियो फरायसालिनि ना मोसौ बोरमानि गलि रायजो राजाफोरा सोंखारिदों। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं जियादल गुदि फरायसालियाव जानाय बे थासारिया एसे साननो गोनां। सरकारनि नेमखान्थि बादियै फरायसालिखौ खुलिनो बिथोन होदोंमोनब्लाबो 1 नं जियादल गुदि फरायसालियाव नुजाथि फैया गाहाय फोरोंगिरि देबजित दासआ। फरायसालियाव सानै फोरोंगिरि थासेयावबो सासेबो नुजाथि फैया। 1 नं जियादल गुदि फरायसालियाव खमैबो 40 जन फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिया नांगौबायदि सोलोंथाइ होयैयाव गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सोंखारिदों आरो गोब्राबैनो दुखु मोननाय फोरमायदों। বিদ্যালয়টো আজি কেইবাদিনো হ'ল এনেকুৱা বন্ধ হয়, মানে টাইম টেবুল নাই। কেতিয়াবা মানে 10 বাজিত প্ৰায় 10 বাজিত আহে, 12 বাজি ছুটি লয়। এনেকুৱাকৈ মানে এনেকুৱা স্কুলখন চলি আছে। আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অসুবিধা হৈছে নাই? যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। ভাত চব্জি বনা নাই, MDA টো চলা নাই। কেতিয়াবা মানে 6 মাহ বন্ধ হয়, কেতিয়াবা মানে এসপ্তাহ চলে, এনেকুৱা হয়। নিয়মিতভাৱে ভাত চব্জি ইমিডিয়েটলিটো চলা নাই, নিয়মিতভাৱে ক্লাছবিলাক কৰা নাই। কেতিয়াবা প্ৰায় মানে 12 বাজি ছুটি হয়, 10 বাজিত আহে, 12 বাজি ছুটি লয়। টিচাৰটো 2জন। এইখন কমচে কম আজি 2-3 দিন মানৰ পৰাই বন্ধ হৈ আছে। মানে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছিলে নাই? ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছিলে, অহাটো মাষ্টৰ ঘূৰি যায়গৈ, মাষ্টৰ অহা নাই। এনে প্ৰধান শিক্ষকজন ক'ৰ হয়? তেখেতে ধেমাজি বুলি কৈছে। অহা যোৱা কৰে? অহা যোৱাই কৰে নেকি, কেতিয়াবা গালিটো থাকে বুলি কয়। কোনখিনি থাকে জানো, মই থকা জেগাটো নাজানো ভালকৈ। কিন্তু ইয়াত কিমানজন টিচাৰ আছে? টিচাৰ 2জন আছে, কিন্তু এজনো নাহে। আজিও অহা নাই? আজিও অহা নাই, কালিও অহা নাই। কেতিয়াবা এজন আহে, কেতিয়াবা 2জনটো আহে। এনেকৈ কেতিয়াবা চৰকাৰ বন্ধ হয়নে নহয়নে সেইটোতো আমি ইয়াৰ পৰা ভালকৈ গম নাপাওঁগৈ। কেতিয়াবা বন্ধ হৈ থাকে, মাজে সময়ে প্ৰায় তেনেকৈ ক্লাছটো নহয়েই। এমাহৰ ভিতৰত কিমানমান বন্ধ হয়? এমাহত প্ৰায় তেনেকৈ এতিয়া কেইমাহমানৰ আগত মানে অলপ ভালকৈ চলিছিলে, এতিয়া আকৌ মানে তেনেকৈ চলা নাই, প্ৰায় বন্ধত হৈ থাকে। আৰু এনে মধ্যাহ্ন ভোজন দিয়ে নাই? মধ্যাহ্ন ভোজনটো কেতিয়াবা দিয়ে, কেতিয়াবা নিদিয়ে। আজি 2-3 দিনমান হৈছে নাই দিয়া। এনে অনুমানিক ইয়াত ষ্টুডেণ্ট কিমানমান হ'ব? ষ্টুডেণ্ট আছে হ'ব 50-60 জনমান, চব আহিলে মানে। স্কুল নাইতো তেনেকৈ, আৰু এইখনেই ইয়াৰ বিদ্যালয় এইখনহে আমাৰ জিয়াদলত। BTR हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लखप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय BTRनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै 4 गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC, इउनाइटेड चिरां दुवार FC, चिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 26 मार्च खालि शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो शिलं लाजं FC, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो शिलं लाजं FC नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय।
नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।